Rongmong we blok ka parlo Ayushman Bharat kar chalam pon bomlo Rongmong we blok angkan ke parlo arong tina pantame Ayushman Bharat kar mate keso ka chalang ije pan akiyoy ke mate akiyoy pen lak pan sarkar pen kipi pajer ponlo lasan se non lom lakakre troxy soching dhenta constituency Rongmong we katran arong si soching dhenta rada farman salam pi pon bomlo lasan se aprang mate medical pen ron pon pajer lo sita bangsa kardon putat KYC salam tunang po bangsa war saratum Akhirnya awal saya lupa jini pemimpin se bangsa kar selam dana bang jumhe kason si teglong. Sita me lak pona tangga keso kacelang je kejoy pen puke awal saya jendu na ninghang heason si mandelo. Lasi jasme pedrong mongwe blog angkang arat apanan bangsa kar kaselam je pan loti kimi news kar benlo asai malong birota nang palelo. Bangsa Ayushman Bharat kar kaselam je pan dokumen kenang ji lake ration card lapen aadhaar card nang ji lapen Aprang ben kasalam tang ke dotang atum ke puthot KYC salam pon thunang po Kaziranga ben Thompson terang luti kimi news kar bianglong Bangso non nang tung salam po makat ke kopi aphan ratum ali duit ko la so card nang tung jong si selamik lo pulote a card la so card long lo pulote nang tung kisu ke chelangan ke nang tung rihai long po government pen free long po kon bake per card long 5 lakh long pun ito limit anutin mamate kuson jal hem si pen jala anu tin la main list song na le dun lo pulote la tumke long dik main list song le dun na po KYC chiki na po tangte la prang hola medical pen ninut bani tum kiron pondo la bangso card ke ali dolang mamate kuson jala hala long lo pulote aprang ke long tang tuman ke KYC chikuri thuna po non bante te non nang tum bai ko na rong pasi ki claim ik bompo non la Rongmong we blog area panani nil tum non claim bomb lo Rongmong we blog Chokiala pen borpung tarapung ka chelenga tawar mesen pen nang salam piserak nang je lakain ko rapo nilip constituency ka parlo Chokiala pen borpung tarapung ka chelenga tawar chek bare arle along langro along karwalang pon rajoni ka chelenga tum kesung ke ponang nilip constituency ka parlo Chokiala pen borpung tarapung atawar chek arling polong langro ke doko ka jone karwalang pon railo lasoning we mate jakong po cheklo ni fain ko ragatho majo jo pangthang arbe janglo Karwan dalang ke pon plina jone gari motor ka cheleng ke apialam lo bike la peneking pen kedam ke wangta siksak pikan pin lo laso towar kedam tang hut inglong awar ke dora tum pan matha ponsi MLA Dr. Nomol Momin la pen nilip MSC pobetro rong pe tumain pen langro long karwar salam pilo laso pen apike la puson si kai keta cheleng bom lo bon tanon malom langthak inglong amang anat pen arwi ke jangwe la jone lang ke the pen kai ke ka cheleng atawar hinolab lo Lasi laso tawar pan non prabjin ke nang salam pirekha pra tumka cheleng sung pigan lopusi hapu inglong hawar ke dwara tumpen karbianglong termas council atum pan choding report Chokiala pen Philip Tiso loti kimi news karbianglong এইটো চাওক স্যার আমাৰ বৰলাংচ বৰপুং তাৰাপুং যোৱা ৰাস্তা হয় এইটো এবাৰ পানীত ডাঙৰ হৈ পেলাই কাৰবাৰ সব লৈ গ'ল ৰাস্তা সব টিঙা চিঙা ভাঙা বনাই দিলে এইটো চাওক আপোনালোকে তোমাৰ পানী হৈছে ডেট 23 আনুৱে আৰু থেমাত লাগে থে আমাৰ সি নেতুম লাটা নেতুম বৰলাংচ বৰপুং কে হেলা তোমাৰ awe ping lo kalbar long ni long thom kalbar pon det lo ke nong bang ke ne tum rat hoi pen ke ka bonai ba sabat dikdar ke di dikdar mane dikdar pig lo non bait anta ke hila ji song krong lo lasi pini ni tum ba jasme pet nai tum phan news live tum phan ke ha ma nge lai lo ne tum council lo ke thi ding tum la pen itum jasme pet itum sar toliram dong ha
Tetame lapen itum bogajan LSC Dr. Nomong Momin lapen ke itum lada nilip konstitusi Popito rumpi kahai itum ansitame netum pan nontong se kopen dampar lapen GCP pira netum pan si laso tuar namonai pi serak nanji pusi netum mahin natu pensi kecunin rilo netum rat hoipen lapen neli non jasemet pet ke neli parti natu setame local committee secretary general secretary sido lasi netum sar panta coronai momen sar pan setame kedam tang 2020 ningkang setame momen sar poisa nampilo itum MEC Popito rumpita nampilo ke dampar JCP pon ma ke cek bari long bonai anke bonai lo non setame la satu arsi dam bom lo dam long mesen lapen dam long pakap si dam long lo setame panong 23 ani anong la soar we ke the ini si tuar papang ho pilap lo lapen tuar aja ke dingke 5 kilometer bagela ke sop langlur bonai lab lo amasi noge dam no dag lo jo lasi itum jakung rada jakung penge un edelo lasi na itum council ki chare itum aja kumpen pe lonte upai edelo lasi na tum phang ke chuni ria lam theke la elo te halapuna to hawana to ke do rongkan ni nitum bolanso area ke rong troxy do non jasa met ke lapen ke borpong la puson monte nitum do borpong ta sata ata la puson arung do rongkre hini la puson dolo jo lapen nitum borpong de lo tarapon ta parlopon lo nitum la so tuar ke PWD road lo apotsi nitum la si hela le pulonte upai delo nitum lapen chuki holapen hadangan pana ajak beding di Chuki holapen bolang soge non netum jamire ring ma arong anke 22 kilometer dulu lada chuki holapen hada anke এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট কমিটি ছেক্ৰেটাৰী বিশেষকৈ মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বৰলাংচু যোৱা ৰাস্তা যোৱা নিশা 23 তাৰিখ ৰাতি ডাঙৰ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বানপানী আহি ৰাস্তা পদূলি গোটেই বেয়া কৰি দিলে গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তা মেৰামতি কৰি দিবৰ কাৰণে গাড়ী যোৱা বাদে মানুহে যাব নোৱাৰা তেনেকুৱা অৱস্থা আহি গ'ল গতিকে এতিয়া যোৱা ছামাৰ ভেকেশ্যন ল'ৰা ছোৱালীকেইটা গোটেই গাঁওফালে আছে গতিকে এই কালি পৰহি আহিব লাগে তে আহিব নোৱাৰা এনেকুৱা বন্ধ হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ বৰলাংচু বৰপুং তাৰপুং ৰাইজৰ কাৰণে মৰম কৰি যে কাউন্সিলৰ পৰা আপোনালোকে অতি সোনকালে এইটো ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি দি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যে স্কুল আহিব পাৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তা খুলি দিব বুলি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ